одамои ай шаҳр бираванд арӯз баранд зан баранд ва хеле ай инами деҳаи дурдаст оилатам ай дастдодӣ фарзандакои нозанин тамина пароканданака. раҳмат мардаҷон, очаи мана ранги очаи худтон нигоҳ мекунем, эҳтиром мекунем, таваҷҷӯҳ дорем. Бора хати хиштоманат бишӣ ки бети ай гулӯш нагзаши сай. занак Лабай, бегум бода ҳавои деҳа дига бидая дар ҳақиқат дар ҳақиқат. ба фикр моли модар ба кала намегира. фикр мекунем ки ба кала намегира. розишо мекунем. рафтем. занак лабай мардак. чихелай бегум барои тирай ҳамиҷа ба шаҳр бурдан хеле заҳмат кашидам. одамои ай шаҳр бираванд арӯз баранд зан баранд ва хеле ай инами деҳаи дурдаст ами кӯҳистон арӯз бурдам ба шаҳр. мерем? мерем. хоб о хола ба фикр моли хов кага ин мардуми қишлоқ ҳам соати 8 дар уҷаи хов мекунад. Не, очаи ман хов намекунад. оча? хола очаҷон. О, ассалому алайкум. салом алайкум холаҷон. ассалом очаҷон. Ассалому алайкум. хушрум садқат. Ассалому алайкум. Домаҷон нағзин созен хубе? раҳмат шумо хубем тинҷен саломати хубай аввало хубай. Раҳмат. Хона дароем? холаҷон хона мешава мо ай хона файз баракат дидагем ай хона нонам хӯрдагем чоям хӯрдагем обам хӯрдагем ана ака хола гапа зиёд намекунем ҳамин мо чанд рӯз ай зангтон задистем як бор мешава холаҷон занг задистем мешава бачаҷон мешава пага мешава рӯзи дигар мешава ҳафтаи дигар мешава хулоса ними зимистон гузашт шумо ба кала нагирифтем ана такси қишлоқтона занг задем чӣ ном дора баҳриддин занг задем ки холаи моро бира ай даҳани дараш бор ки буги биёр ман пулша метам омадай розӣ нашидем ана ки имрӯз оилама гирифтам гуфтам ки биё мерем модара ба дасти пои худмон мегирем миёрем агар ба дасти пои худмон нарем наёрем ин модар ба кала намегирад барои ҳамин холаҷони ман ҳамиҷа қади духтарактон местем хона омада мисол чорта суҳбат мекунем чорта чақчақ мекунем бадани шумо дуои шумо ин барои мо як давлатай чӣ мешавад? 100% мешавад 100%. ягон майда ягон зарра ташвиш накашем фақат ки илтимос тезтар бо ҳаракат кунем ба ҷои даркоримона бирасем. саломат бошен як намедурем як пиёла чой як пиёла чой шаҳрда мехӯрем як пиёла чой ду пиёла чой ҳамаш шаҳрда мешавад хонаи модар. хоб охай медур омаде шумо оли баъд медуроем айсини баҳор мардак набайҷон зада мо майда будем ай ҳамон баландӣ то поёна лиҷак мекардем. занак бабай шаҳрда нестай хеле ҷиям агарам сафедарат барем ё ин ки хеле ҳар рӯз лифта ай 16 метаж ба 1 метаж да мефроем ебойкум о лабай ина шумоям ғам додум неки бачо ха ина сафар бехатар аллоҳу акбар рафтан боша мерем ака бачо хай рафтем холаҷон бигзарем холаҷон мегем биё шаҳр бирем шумо соф ба кала намегиред ака бо серавно замистонда шаҳр нисбати мисол деҳа гармтару хубтару беҳтара бигзарем холаҷон занакҷон
ягон авқоти дӯстмедоштагӣ модарро ки худат 100% медонӣ ки чиро нағз мебинад. Зуд байни ним соат 1 соата омода кар ки раҳи дароз омадӣ модар оли гирифта нашидаги. خوب شد از مدرک شما دیده چه دونی؟ Як чойи дигарам дам ка. Эй холаҷон, эй холаҷон. Омадем, омадем. Холаҷон мегӯм бачо хат суҳбат мекунем, расия. او کم کم زنگ Ҳами суҳбат дабошан, алоқа дабошан, корошу хуба ёхе. بزن Ха иншоалло бо ягон таша зан битем, як келин биёрем, то хеле зиндагӣ хуб мешавад. Хеле иншоалло ки беҳбудӣ мешавад. Занак? О Занакҷон. Хай биёр занак, пешаи ҳамун авқотат ягон чоймон биёр. Як чой бихӯрем. Ту айпай авқотини ча занак. دیده چه جایی؟ Ту ҳами тезтар ки авқотам ка. Эй занак зинда бошӣ. Холаҷони ман марҳамат. Холаҷони ман, ака ман ба иҷозати шумо айпаи кор мешавам, камтар кор дорам. Инами хона дар ихтиёртон, хонаи хатонворӣ. Ин духтарактон мақсад дар хизмат. Чизе ки лозим шид бо муроҷиат кунем, занг мизанем. Ман майда айпаи кор мешавам. Хуб алон нигабонтон. Занак? О Занак. لابه مدرک Занакҷон, لابه модар да чӣ авқоте мефурад, чӣ хӯроке мефурад, медонӣ ки магазин ҳастай. Сади гап ки калбасаш мефурад, тухмиш мефурад, гӯштш мефурад, чӣ чиз мефурад. Агар дар холодильник набошад, бравай магазин харид ки биёр. Медонӣ картаи ки барои хона мондагӣ барои расход ҳастай. Хулосаи гап ки ягон камбудӣ нашавад. Ҳамин як шия ки бадани нафаро дар зиндагии ҳар яки мо ғаниматай. фаҳмидӣ? Ман кор дорам, айпай кору мешавам. Худо хоҳад бо ба дигарам мегардим меом. Ягон чӣ дар кор шид зангам бизан. Худованд нигаҳбон Занакҷон. رای سفید Хуб саломат бошӣ. مردک аҷон, رحمت برای همش намеарзад, саломат бошӣ. خیر چشتی نوچه جا نه بیا دختر جان بیه دو خوچه چوی همون چی نمیگیری؟ گرفتم چه دوری؟ شوهرت رفت ها کارت میدونی چی دخترم من یک گفتنی دارم لبه بچه جا همچون مادرانه میدونی یک زنی موفق هستی یک زنی خوشبختی من می مهربانی شوهرت میبینم همین غمخوری شوهرت میبینم همین دوست داری شوهرت میبینم باور کن بسیار خرسند میشم زندگی میگن همین خوش گذره همین آدمم همین چهرهش خوش میمونده بسیار زن موفقه برای همین کوشش کن که هیچ وقت از گپ شوهر بیرون نبروی هیچ وقت یک گفتگی شوهرت دو نکنی چیزی که شوهرت میگه خوب شده مردک جان گپ شما مردک جان هر چیزی که شما میگوین مردک جان با دختر جان زندگیت از این هم با بالاتر و خوبتر میگذرد میدونی چی همین زندگی شما دمی فرزندو دیده همین آینده فرزندوی شما از شما همین عبرت میگیرن همین پسرت هم دخترت هم آینده همین خیلی در زندگیشون مهربان میشن همینشون کوشش کن که همین زندگی که خوب داری هیچ وقت زندگی تا خودت وعده نکن من بهت خرسندم که همین خیلی دامادی که به قدر آدم میرسیدگی آدم هم میفهمیدگی خوب شده بچه جا بیه بچه Zanakjon? O Zanakjon. لبه مردک Zanakjon beja. Ha. لبه Zanakjon chikor kardi sай? خوراک تیار دارم برای بچه جا Рок тайёр дорӣ? Не, яке имрӯзаша занак дам бигӣ. Имрӯзаша ягон чӣ накард. Имрӯз рӯзи истироҳатия ёзи ман худам мерам давида карда
ягон хӯроке ки нағз мегирам меёрам. Ана як бора мешинем 4 та суҳбат мекунем. Чӣ гуфти занак? چیزی شما گوید؟ модар чиро бештар нағз мебинад? بیشتر منتو خانوما ششلیک. хел боша агане май пай кор мешам мерам ягон чӣ меёрам занакҷон. ана худа дастархон омода кард. خوب شده است. хуб занакҷон. مایلش نظروید. گوش که برادر یک میدونی که سومپونی ما تمام شد پول نیست دیگه او جای هر وقت را معقول نیسته ای چی فکر کنیم که شعبه کجا است مقصد ягон ҷои дигааш мерем маъқул нест ҷо каме оқида душанбе калон рӯз бесар ман дударма занг занам раҷабалира ҷошда карта дастума фингал мекуна ҳуй мехӯрем тамом بعد با باوری از تو کار بود میکنه ту проблема намешавад тарёшда фикр накун نه نه насчёти сум вообще проблема нест якай шамс чӣ мегуфта боша? бо ба фикрам чӣ кориш ғалтид? алло лаба акаҷон раҷабалӣ сози тинҷи додарҷон мешарамад шумо хубе накад инҷаин? мешарамад чиёл дорем мен берин як кор қатиросӣ гапро мавдум ака на бо ман парковкада худохоҳат хона медорам. ишка брашка хасум дар корай срочно ма дастум парту карта мода ба бо занг мезанам нерта пул рости гап ака надорум ҳами худам дар кор буда яду одам дига гирифтам корома букадам ака. ҳамин надорум нагу дори парта оқи дигар дорум надорум накард тамом акаҷон дошта бошам аҷону дил неки надорум ака гуфтаисам ки яда кор бурда пулум дар кор буда дига кас худам гирифтам. оз да куҷоӣ از خونه باید برم хуб майли оз май қапас меом ба хонра хоб ака хоб майли. майлиш охи акаҷон ман бидонам пулата дар ягон кори хуб сарф мекунӣ барои зиндагит сарф мекунӣ барои оилаат сарф мекунӣ ба ҷону дил пула ака мебарӣ арақ мехӯрӣ мебарӣ айши ишрат мекунӣ мебарӣ дар роҳи бад сарф мекунӣ баъд ма чӣ хел ака дар худат пул битум ака. тамом додарҷон саломат бошӣ ҳанот ба худ як ним соат пас занг мезанам су проблема намешавад занг мезанам меоем мепарем мерем ки ҷоят маъқул таем уҷа гап зан фаҳмидӣ нашоти сумуш ингирпургир накӯ тамом انی анех آن بخیر давай خلاجانی من این همه خونومای دوست داشتای شما رو میگین مرحمت کنه گیرید تو جان گیرش کی بده؟ بازر بینم با فیلم که اکر شمسن برای که من زن بدهی گفت میام آزیر بیا اکر سلام علیکم چی خوبی سلام خدا را شکر مایده گشتیم اکر شما رو بگی به حد نازد میده به حد тамашам созен тиҷе بگذار اکر بگذار اکر جون اول نمیشی. خودتون بگذاریم اکر جون بیش اکر جون созен тиҷе آیا من جوانم کیم بگو که شما رو به حد نازد میده اکر بیشی ای اکای شمسجان میگم خشتومانت به حد نازد میدیده یعنی وقتی آشتا اومدی یعنی وقتی گرمیش دا اومدی اکا جان خشتمامو دوست می‌دارم تو درمونه ای اکای خیلی نگیم اکا جان گیرید تو جان گیرید اکر بگی اکا مرحمت کرد گریم بچه شما نمشون سوزن بچه جان گیرین خر گیرین بگی اکا جان بگی
خوش آمدین. همه خوش باشه. خاله جونی ما لبه خانوما چی بوده؟ با مزه مزهش چطور بوده خاله جون؟ بیاد با مزه رحمت دوم جان. سلامت باشی. من همه بچه داری خودت با اویلا من پرسیدم گفت که خانوما را ناز میده. به همین خاطر رفتم خانومتون رو بزنین اشتون شما. اشتون شما بزنین. گیری دکتر هاچی جان گیری چه داری نکنی؟ Давай. Амҷуда. Май шозма. Хуб май. Хашмо вазур ши. Мама хизм айрам. بگی اکا جون بزن. Баъзур як курдушум. اصلی اکای دانسی خیلی بوده اکا جون. Баъзур бушишум. مشتی دکتر جان Рамат. نشته لچه جان. شما بشینید خواهر جان و مایده برام شما را اگه الان خونه بچه خودتون بوری بشینید کتا بزن با حضرم شد خوش آمدین. ماش تلفن تو فراموش کردیم شو بوده اکا؟ سلامت باشه خوش باشه برای بشی قدی خشت ما جانت شما دکتر جان با بیاین نه نصیب اکای جون میگم که میشیشتی و شمی زدی بعد میرفتی آخی. خدا جون خطی همه خشتمانت بشی بزن اوشتا خطی زنر جانت که خشتمانی دوست بود ما برای مسئله پیشت آمده بودم مقصد ما عبدکی نیامده بودم بولد میگن نه دورو میگو برای اکا تنه میوی هسته کو زیافت حقیقت خشتمانت کیف صفو کرده شیشته بو خاله جان چه خیلی مزهش ای کلوب زکس میگیره ای ریگر زکس میگیره با خالت هم میوی با خشتمانت هم میوی خالت میشید خاله ما هم میشید با خشتمانت هم میوی با فرزند پدرت با برادرت نمیوی اکای شمس بدانی هر یک نفر اکا در زندگی غنیمت با یک وردانانی ما خشتمانی من نه بوی میشوه نه ما کمقل میشم اکا جون بستی مونده باید بکنیم اکا ما اگر بدونم که اکا خودت پول برای اویلا در کره اکا برای اون کار باری زندگی در کره اکا ما با جان و دیل اکا دوشتگی ما میتونم ندوشتگی ما یک کس قرض میکنم اکا جون نکی اکا ما میدونم که خودت چی کار باقتی مشغولی اکا ای پشتی اکا کیف صفا کردن ای پشتی اکا دیسکا کلوب با دیسکا کلوب گشتن ای پشتی همخیلی رفیقای بدزات اکا جان اویلا تمای دست دادی فرزندکای نوزنین تامینه پروکندن اکا محتاج روی داری تقوی و ینگه و دیگر اکا جان ما پولی که مهنت کردگیم حرکت کردگیم زحمت کشیدگیم نمیخوام که اکا در یک راهی بد استفاده شوه یا اینکه من نمیخوام که اکا به خاطر کیف صفای خودت به خاطر یک شب خیلی ودیخ کردن خودت اکا جان مهنتی ما برباد بروه و اویلای ما پراکنده شوه اویلای نوزنینی که خودت داری اکا آدم ها ارزو میکنن برای همین حالی هم وقت اکا امکانیت باشه اویلا تسرجم کرد ما دوباره مکا مشکل تو دار جان من نیومدم که من نصیحت کنم من پیشته نیومدم که مرا راه نشان بدی باقی جا برا این تک برا او تک من پیش تو پول آمدم برای خوردن عرق نه تو زای کجا میدونی که من در کدوم وضعیتم من در کدوم سستیانیم انوت با خدا ما محتاج نصیحت هایت نیستم تو دودری مایی برای خاطر خشتمانت بشی که بیت ای گلوش نگذشی سای دم لمحش گفتی نمشه چی گفتی خانوما و آشی پلاوی آوردگی برای خاطر خلا جان بشی که تا خانه خراب
ای برادر دلم میسوزه که دلم میسوزه به حالت به اویلت و فرزندای نازنینت که آدما آرزو میکنن داشتنشه سخت دلم میسوزه. یک صد افسوس که راهی بعد رفت یک رحمت اپاجون رحمت امی دورای پیش امی کمپیرو بیدرک نمیگفتن که اپاداری با جون برابر اپا و خواهری درد دل میکنی روزی دل میکنی غم و غربت هم میبروری سیو نغز همه اپا و خواهری هم خیلی اپا اولی دومودی من نمیدونه که من روزی جا آمدگی هم و یک کار رفت من دختر گفتم که من میرم خونم اکو باور میکنین یک انسانی هست که نمی در زندگی همی هر دوی اوایو حواسم اومد باور میکنین همیخه یک دیگرش که مهربانن اپا همیخه یک دیگر دوست میدارن با فکر یک دیگر با گفت یک دیگر کار میکنن هر چیزم که باشه یکی خونه داموده خود من ناراحت حس کردم تمام گلی چیزا میبیارد برای من رفته با خانم‌های زکسنای میگیره میبیاره میدونه که من خانم‌های ناز میبینم یکی سیرم خونه داموده من ناراحت حس کردم ناراحتی در چی نخواستم که در زندگیشون خلل رسونم شکرانه شما که شما هستین باید امروز خانه شما آمده خوش آمد سلامت بشه زنک جان السلام اردک جان اومدین سلام علیکم چی خیلی زنک چیزی مردک خوب هستی؟ خلا خوبه نه مردک راستی اوچام خونه خلام رفتم آخی زنک باید اجازت نمیدادی رفتن در خونه یگان کم بودی بود یگان مشکلی بود که مادر رفت نه مردک همش خوب بود خلام زنگ زدن ازشون دست برام زنک شما برای مادر گفتی هم گپا که تورتی دوست داشته شا گرفتیم آوردیم که شیرینی را مقصد مادر ناز میبینه و خلام گرفتیم آوردیم چی خیلی میشه که مادر نگفته رفته گفتن زیاد ایستادم شما ناراحت نکنم دیگه رفتم باز میایم آخی زنک باید اجازت نمیدادی رفتن ده باید مادر میستاده می خونه خود مونده چی کم بودی بده همه چی میرسید یگان مشکلی نبود آخی رحمت مردک جان اوچه من رنگ اوچه خودتان نگاه میکنین احترام میکنین توجه دارین رحمت برای همش گفتن زیاد ایستادم شما ناراحت نکنم دیگه رفتن باز میایم زنک یگان جای ناراحت میکردگیش نبود 100% بود برعکس من کار میرفتم خوبتر بود که مثال دلم پر بود که مادر در خانه هسته قدیم مادر چهار تا صحبت میکنی با بهترینه ای کروی خطا داری بعضا وقت میگم یگان گپ بگم با همین زندگی در گپی گنده چی در کن تلفنش کار میکنه مادره ها کار میکند من از زنگ زدم و رفته رسیدیم این نامی داماد گرفتیم داماد خودش زنگ زد لبه السلام علیکم و علیکم السلام سوزه خلا جان خوبه اینجاییم رحمت داماد جان باور که خلا من شما سخت خفه شدم برای چی داماد؟ آخی شما خلا جان باید نمیبرومدین نمیرفتین در خونه ما یگان کمبودی بود یگان مشکلی بود که شما برومدین رفتین یگان خطا کردیم ما نه داماد جان یگام کمبودی از طرف شما نبود خدا از شما راضی باشه بچم خدا نان و نمک دادگی تبخش بچم یه گپا نگو نخواستم شما ناراحت کنم بچم شما زن و شوی جوان هستین نخواستم بچم ناراحت کردن این گپا نگو بچه جان خاله جان آخه چی خیلی شما ما را غم میتین برعکس ای روزی که شما در خونه ما بودین گفتی همون گپا تنها نسرین زنک هم خوب بود
در کار و باری ما هم پیشرفت بود، موفقیت بود. بدن شما در این زندگی غنیمت خاله جان. باید نمیرفتین شما. خاله جان من. جانم. یک چیز فراموش نکنین. خانه ما این خانه دامادتون نیست. خانه پسر خودتونه. البته که مرا همچو پسر قبول کنین. خاله جان من. تیار شین حوض ما خطی زنک به سرتون میام. با جان دلم داماد. زنک؟ میریم اخی؟ خب میریم مردک.